Usamla bala wanra ay kana mat kaburam haka jela bat kumju haka ri India barok ka wei kabaw layo pediang ka khusnam kum best goalkeeper haka lumpung yele kai football under 19 kabadang shulong dang shen haka laipo tarik unailor ar hajar ar paulai kaba ka tega lumpung jong kiri haka dauba Asia kadai ka lumpung kabala penyai deka South Asian Football Federation. Uteu samla utei na kathem ribhoi ubalatip kum samla Lionel Daryl Remei ulayo ban mikmat na kakunhun jongkari India hakatei ka lumpung kabalong hakari Nepal hanongba jongkatei kari ka Kathmandu Hamadan Dashrath Stadium. Hadien baka kunhun India under 19 kalala ban penlim ya ka Pakistan bat ra sendon ni kanam ladu katei ka kunhun kalawan phaying no bat haka jingwan phaying jong samla Lionel Daryl Remei la senran lang de ki bahaying kentup nadu ka kemi ukpa lambat ki men ki para bat ki we layo e kaching peniang sngobha bat pendon burom yu te urang yele kai nadu na joraban daka FKJGP bu nangta saka Young Mind Association na umran ka Ribhoi District Sports Association bat ka Confederation of Ribhoi People ha umsning bat nangta ka kunhun kinongnya thuk tulba Eastern Ribhoi bat HYC Ribhoi bat Bhoi Rembang Circle kibala pediang sobha nadu surak ba lat umroi bat senra ni u hadu bandapoi hayeng sa jong u ha umroi jayau pedeng bat la pediang sobha ru daka dorbar snong umroi jayau pedeng bat ka umroi Sports and Cultural Club bat khadu la pendan buram hayeng sa jong u kabalai shimbentalang dabaro. Asdang banlek ka hani ka malan football jongi hang ni hadin asdang ni nganang lek kai hang ni iwan coach jong ka umroi iwan ong nga yang menlet trail hapo maulai kadon ka trail ka ba yu ba sponsor ya me saulak ba dayo ang tu men yu la kai ba yu ong kelis ada ipa ma hadin ipan permission ipa pat yalam yang sapo madan he hamaulai tu kan sedang tu ki pelong trail hang tu dan ngasak sakjit hang tu dan kadang sok ke final trail sapok Delhi hang tu ngalak sakjit dan ngalak sak ha po bajung butia sa Delhi kum sisnam dan tu ngasak jit sa India dan ngalak kai sapok ka first tour jong kadai sapok Italy dan tu pat ngalet sa Thailand dan tu ngilet sa Dubai menta recently ngiwan napo Saudi but menta nginang suan lak kai tournament na Nepal mangi job ngiyot ngkong but ngayo best goalkeeper tu ngai kublai ya kasnong katha but yaki sang balang ki bala wan shaw yang anu datida gohati but ngai kublai ru ei meipa makila kersannya hadu menta kasngi wat giman ki para but ki bahayang ru borok ina kalian juga nyo distrik rekat bakaji trelang ka Bhoi Rembang Circle nang ta ka umroi circle ina kalian jengi ku kaseng ni dap dengan dokumen bang ilayo bal piang burom yang semula dari rempei wala wanra ya ka burom om tang ya ka yeng kasem re om tang ya ka every boy re wat ya ka jelahi borokoi kene ke kan kusak mo baha bau ni semula ra ya ka burom ya ka jelahi ina kalian juga tanghi ikit bokit piang yang semula undang kiu hajui pat kiliang ngitip ba kane kadai ka kanam pulara kadai hibenta kadai ka ba pula kentiu ketam ho bot ka sport baru pula yo ya kata kanam ba kan saitam apa dei bat gol keeper ba yo kas keeper haka de ka termen ba ki dang kiu ya kita penyai haka de ka kipal ada pengkut haka de ka sejan ke bala adep akan ditermen juga pria daka SAFF. Yang isu sarong ba nakaliang juga HFC kumbang ang menang ikit bok keduyang ni semla udah kio ha baru ilang bat nakaliang kita kaseng ngin sa ngin senang ai mesin tisu ya kiwe ru ikut semla ba kin bud ya kini hidup sa jadi ikut semla si pada yang jonga kum urang ba senang ni penpau ya kejing semua komen ke makrau bat idan ru ya kamen simban ong bangi sengal sorang bawai nak ikut samla jong kena ka senong ka jingi ulawan ra ya kat kena ka buram hapo jong kena ka senong ka jingi ka ba nyimpat juyo khoi menno ngila banong kadai ka sin ka menengkong yangi ni snow kuman bat ni snow sorong hadu kata bani we na ki samla bawan ra buram ya ka senong ontang ya ka senong thaw ka jingi ndrei
ya ka ri khasi jantia ya ka jela bat ya kari hibaro ka wei Hawak ni so serong nam tau khun tang long kani ka ditang ka jing stang ni don kam shibun ki jing ker khu ker do jong phi ki nong snong ka klop bon nang kiu shakmat chaprang ko brom hi kan dei jong lang ka bomot jong ka snong ka thau bat ya ka jela hi bro koi om tang yeng ka sem ka jongi nang ya sneng nang ikan tu namar ba shibun ki jing nang ni banya chakmat kani ka ditang ka jing stang ngimtip ke ik banja shakmat tatang ba dangim le kum niru kam sim kam sha kinong snong kim sha tenai na kalyang jongali nga so sir so smik mo tenteng mar ba ke ik banja pa shakmat hadin jong kani kasngi nga kerpat ipi baro pa pinya don rangkat pat pa pinya duailem pa pinya am simlem ba unan kiyo Kani kalau ke burung yang ika riboy kamtam, kum ka riboy district sport association ngidan hagde step, ban tiang burung yu, tiang subha yu, ya gibahayi ngasem yu kamtam yu kupa, ya kakmi, ban ya gibahayi baro bidang lang hange, ba kani ka ying uleu samla ulawanra ya ke burung, ya ke dong ba ik ke jongi. Ban ndai tang mo ngidang kmilanti ba ki wei ki samla ro. Hagino ki feel jonga sport. Ni kmilanti ba kin ya bud yang duk sa jong makin wanra ya keburang ngimla mana ai sibun ke jing muntoy na banta jong hindre ngin ai tang ka jing ka ku ka kabangit ngait scam ba mauru habawla yo ya kana kanam bakat kani de ban sorang piang ya kana keburang da ka jing surit blai ulong lam batu ha ki jing persiang jong nang ne syakmat banang ya simenta mende ban kutang hang ni ula ban long ba ulang la ban sim sagi wei bede ki level ke bakam sajrong banlong unong ilakai uba paunam hakla panda ai kulai ke pange ke jing angnut ke tristom jong samla bala poisa ka dukan ke thong adu benda yo ru ke best goalkeeper kum kasang ngata kentu ke samla jong ke dong riboy lene jong ke jelai berboy aba ki den keno kam jile kai ke juki ngida kermen ban gin le kai nadu ko mensim ke disiplin ke bedon kam ha ke khon samla bi ke jungi kum magini kisni ke jing jelai jong kam ki basle kam tam drop jilai jing kam ki bisni wala ima penban ikun samla ke dong thai ya bangi i kumun samla bla prat kilinti shikmat idang kermen manadin jong ne samla bidang mi sibun pat ki sagiwai pat ki samla iban bot kilinti ke senjam junu samla bola ilam shikmat